Zbog opasnosti od poplava usled obilnih padavina, jutros je u Svilajncu zasedao štab za vanredne situacije. Predsjednik opštine Svilajnac. Proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Svilajnac. U noći između 15. i 16. maja 2014. godine Svilajnac je zadesila katastrofalna poplava. Sirene koje su označile početak opasnosti probudile su Svilajnčane, ali je voda nadirala velikom brzinom, pa su mnogi od njih ostali zarobljeni u svojim domovima. Ta noć je bila strašna. Izašla sam, gledam voda svud, znači strašno je bilo. Jer je voda već počela sa svih strana kroz prozore dolazi. Uglavnom, bilo je strašno, sve se čulo, mnogo dece su vrištali ljudi, svi su se plašali, uglavnom, bilo je strašno. Poplavni talas, čija je visina prelazila 150 cm, do ranih jutarnjih časova opustošio je više od pola grada i delove seoskih naselja. Bujična voda iz nadošle reke Resave sa pritokama 30 sati je neprekidno tekla kroz ulice Svilajnca. I nismo zatekli ništa. Nažalost, sve što smo imali 8 do 10 godina braka u ulaganje u kući za 10 minuta je nestalo. Sve što smo imali, to je skoro propalo u tom trenutku. Plašio sam se da kuća potone, ali nažalost jeste. 40 godina sam radila u Francusku, za 10 minuta sam izgubila sve. Najgori moment je bilo jer nismo znali šta nam se dešava sa decom. Znači, kad smo se popili gore, oni nisu znali šta je sa nama i onda je Svetozar i Pavle rekli, pa mama i tata, vi ste živi i zagrlili su nas. Znači, taj moment nam je bio onako kritičan. Pre nego što su u Svilajnac stigli pripadnici vojske žandarmerije, na spasavanju ugroženih građana intenzivno su radili vatrogasci, pripadnici lokalnih snaga policije, meštani svilajnačkih sela sa teškom mehanizacijom, radnici javnih i privatnih preduzeća. Na primjer, baterijskom lampom mi javlja da dođem po njega i ja ne mogu nikako. To je već nešto što te boli, da ne možeš da dođeš do njih. Slike potopljenog Svilajnca obišle su ceo svet. Jedan od njih svedoči kako su u kobnoj noći poplavi prkosili veliki policajac i malena Sara. Kad je došlo do toga da smo morali da je prenesemo do bagera i to sve, ona se baš se jako potresla i mnogo je jako plakala. Ja mislim da je nikad u životu nisam čuo da je jače plače nego tad. I kad već sam stigao do Sarinih roditelja, i onda je naišla Ulta. On se prvi bacio sa bagera, znači da pomogne, iako je bio, što se kaže, nije bio ni pripremljen, ni obučen kako treba, bio je u kratkim rukavima, u košulji. Dani nakon neprospavane noći otkrili su prave razmere nadošle vode. Poplavljena su brojna svilajnačka domaćinstva, škole, ustanove, zdravstvene institucije, jedini vrtić u gradu. Zajedno sa državnim i opštinskim institucijama, Crvenim krstom i volonterima, Svilajnčani su povratili osnovne funkcije gradu, ali posljedice poplave su bile tako stravične da im je bila neophodna pomoć iz cele zemlje i inostranstva. Šta misliš, da li će neko da pomogne? Bože, Petra. Od prvog dana poplave volonteri i donatori Srbije, dijaspora, strane vlade i organizacije, udruženja građana, državne i privatne kompanije pomagali su najugroženije. Humanitarnim akcijama za Svilajnčane priključio se i čitav niz poznatih ličnosti, glumaca, sportista, muzičara. Zahvaljujući odličnoj saradnji lokalne samouprave i Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima sa Evropskom unijom i organizacijom HELP, sve porodice kojima je poplava potpuno razorila stambene objekte dobile su potpuno nove domove.
uz pomoć lokalne samouprave, uz pomoć države i uz pomoć organizacije HELP pomogli su nam da dobijemo novu kuću. Da nije bilo njih, mi sada ne bi imali dom i ne bi imali gde da se vratimo. Hvala svima koji su mi pomogli, hvala im do neba. Si zadovoljan novom kućom? Da, naravno. Ovo je možda čak i malo bolje od prošle. Svilajnčani su uz pomoć donatora uspjeli da saniraju sve posljedice poplave, da obnove svoje kuće, okućnice i institucije, da nadoknade štetu. Ono što žrtvama poplave niko neće moći da nadomesti su uspomene. Skoro ništa nije ostalo tih uspomena, posebno od sina sa njegovih matura, ćerka također, raznih uspomena od oca, majke. I mislio sam da ćemo da izgubimo staru kuću, nije im moglo ništa da se izvuče, ali uspomene su ostale u njoj. Igračke su otišle, sve je otišlo? Da, sve je otišlo, da. Umesto lepih uspomena, svim građanima koji su 2014. godine poplavljeni, ostali su samo strah i nada da im se takva katastrofa nikada više neće ponoviti. Svi narod, čim je malo veća voda, oni izlaze na Resavu, gledaju da li je došlo do nekog određenog toka, tako da postoji još uvek strah u svima nama. Naravno da se plašim, evo i sad mi stoje čizme tamo pred kuću i kad god kažu da će da bude nešto, ja odmah čizme u kuću nosim. I nadamo se da više to nikad neće da se zadesi. Znači, to je tada bilo i nadamo se više nikad.